Ikigo kyakwalesa kila tukonkomesha fyerionse kutila tubya wa mushilo pantu lesa wesu wa mushilo. Leviticus chapter 11 elone verse 44 to 45 muri ishiwiri akushila nangu kusanguluka nangu okuba abapa tuka kuchakoera chonse pala pantu palifikomo shona lapenda wila ichakubalirapo chishinka chakuti tulina okuba aba mushilo pantu uletwe bati tubya aba mushilo efyo aba balefye lesa wa mushilo elo pantu wa mushilo alefwaya naifwe fwe bakwe tumukonkeleshe tupalane nankwe mukushila nomba ilo tatula londolola relationship lipakati kaifwe na lesa iyo iyala tulenga tubya aba mupasha nangwa abapalana nankwe muri holiness kano tumfo mwalola ukuba aba mushilo ilo lesa soseri ati ndi wa mushilo apiribwili ati alipusanako ilo namba 2 apiribwili ati alipwiririka alibowapatukako uwa set apart uwapatuka kububi bonse kulubembu lonse na kukukoela konse ichecha kuti nokubembuka tekuti abembuke pantu tachabandela yakwe ukubembuka bumushiro muri ena bulondolola eno kutuntu apwiririka untu afikapo Habakkuk chapter 1 verse 13 Habakkuk afika fena mu society amenso yenu mweje over yali sangulukishe cha kuti teti mulengere nangu kulolesha pabubi alipwiririka sana lesa alisanguluka wa mushilo elo pantu wa mushilo echo na malembo Isaiah chapter 6 elo na Revelation chapter 4 na chapter 5 bamusosela ati bamulumbuira obushiku n'akasuba uli wa mushilo efyo bamweba kuchipuna chakwe mumulu tabamweba fimbi ukukira pakumweba efyo ayilangisha kuli bena ati efyo aba bamweba uli wa mushilo wa mushilo wa mushilo pantu efyo aba na Isaiah muchimono wa chapter 6 ile mboli ntumbalilepo mwamfu ikeri ashiria kuti palya pantu apa ikelelesa pachipuna untu Isaiah amwene muchimono amfuile ichongo cha kulumbanya lesa kuli fifia mwewo fya kweta mapindo 66 ilo file tutumano kutina lesa fya fikire mukusosa no kweba lesa ati wa mushilo lesa wesu wa mushilo kutimbale fye alipwiririka takwata lubembu aliba flawless nangu aliba faultless takwata kalema pambi mu malembo bai kushichipisho muri Isaiah ukuti Jehova lesa untu afikapo untu apwiririka aliba infinite aliba limitless elo muri context ya bumushiro bwako bafika basuka bai kusane chipisho chakuti leso yu untu alungame chine aliba infallible kuti tapasata lufyanya tapanga chiruho elo baipisha bebere who can discern his errors ninanyengelu ko kupusa kwakwe apota chapiribwiri ati ali kwato okupusoko kwa kuti tete mwiruke iyo chapiribwiri ati nangu kwingabo okufwairisho biresa no kumulolekesha untu apwiririke cha kuti tamwinga sangwa kabimuli ena our God is holy muri ubo bupiribulo bwakubalirapo ubwakuti umushiro wakwalesa chipiribula ati ukusanguluka kwakwalesa chisosa fye palwa sanctity na purity na consecration ya mbela ya kwalesa our God is very pure nomba elo atweba ati benya aba mushiro pantu ndi wa mushiro muri uko kupiribula ni shatwe bafyati na imwe bene patuke ni kulubembu pantu na ine nali patuka kulubembu society ilio lesa konkomesha ati benya aba mushiro pantu ndi wa mushiro apiribula ati pateni fyo na pata temweni fyo na temwa mu malembo yambi kuti twayipisho kuti bushebu mushiro ninshi amalembo yale tulundirapo 1 Thessalonians 5 na Romans chapter 12 verse 9 to 10 aya malembo yabili yale sosa Thessalonians ena ya society patukeni kuchabi pachonse avoid every form of evil kuti holiness to be holy is to avoid every form of evil kuti tuinyana ma questions na yambi papiri fyonse ifye chipingo cha susha no kukanya nangu ifye chipingo chishafuma directly ukuchita mention ngolubembu ichishinka cha kuti as long as it is a form of evil it is to be avoided for the sake of holiness pantushani ukuba holy kupatuka kububi bonse
elyo pambi mu malembo ngefyo nakisosa Romans chapter 12 verse 9 to 10 pabati hate what is evil, cling to what is good. Kuti mu bupiribulo bumbi bumushiro ilo lesasosa titubyaba mushiro apiribula fyati tube n'embeera yakupata ekyabiipa elo tutemu ekisuma n'okwikata ku kisuma bumushiro kupatuka ku kyabiipa nombaleka eninyebe ilembo libalire pulira nakikotinga Thessalonians chapter 5 verse 18 to 19 apa bata avoid every form of evil mbalefe mwishibi ati temubalirepo okukita avoid ekintu nga tamula akipata ifyo fyo mwinga kita avoid ni fyo fata mulevo ifyo mutima wonu badire wapata kanshikubalisha po kupata obubi Romans 12 verse 9 to 10 hate what is evil ero muhapate ekibi pantu kibi noti ekibi fyo mumenso yenu lero ekibi mbale na kibi pantu na kumenso yakwalesa na kibipa ekuti fya bipa kuliresa na ifofwe bana bakofufire fya tubipira ifyo lesa eta turubembu na ifofwe bana bako tufire twafimona turubembu nkuliresa ngafira musirausha na ifofwe fya tufisha mukutusela usha no kufiruka n'okufitalukako kuti apo fye tuli bakwe twala mukonkelesha okumukonkelesha in the context of ukupalana nankwe muri bumushiro oba obule twita kukuba abapata ekibi n'okutemwa ekisuma elo ntire okupata ekibi ekifire kyabalirapo kanshipa mutima wenu pateni ulubembu pantulesa alilupata amwishiba imona inya twishiba ifyolesa olubembo alumona nefya lumfwa tekuti tule lusekelera n'okulwangasha n'okululeka lwayikala mu mitima na matontonkanyo Yesu nomba nicho tatwafika pakuluka n'okwishiba efyo omutima wako alesa umona olubembo n'okumpa lubembo atwishiba efyo alupata nefyo lumuchena elyo alumona makamaka abakwenga balelukumako nga tekuti tule lupanga nangu kupinga okuluchita n'okulwerenganya pantu alilupata we shall hate what is evil for evil is detestable mumenso yakwalesa chamuselu mumenso yakwalesa chonse chabalube elyo nga muapate ekibi kyo muapata mukafika mukuchita avoid elo Thessalonians dombelo yapwirisha ati avoid every form of evil ekuti mbale tuwapata obubi elo napo tuwabusanga neryo bwamfwika muri ifo bule pindo kuti tufikirishe panto Romans muri Romans amalembo soli muri Romans chapter 6 pambi yaso kutila muileka lubembu luteke mu mibiri yenu yamfwa ekuti mibiri yenu yalifwa kale pamona Kristo ekyo muilule kaluteke olubembu lukwate dominion over you muilule kaluteke okuteka mu musango nsi okululeka luteke ati okupitira mukululeka mufyo lule sosaimo mulumfuile nokumfuile fyo lule emiberereka ekuti kansha bena Kristo bamwe chabula ndacha kutiro twasosa pakupate chibi pantu chali bipakulire sana bo chibipe tefyo chaba kuli bena ifi bibala chita enjoy nokuchita pretend ko ati bali mini na bwino kanshi munkama bali sibefyo benda tulino kupate chibi pantu chifu ali chipata elo tulino kuchita avoid every form of evil ekuti kuchita keep away from all sinfulness ekuchita abstain from all that is impure ekuti bumushiro kupatukako ekuti kwali wako fenenchende shimwesha kuti tashalinga kusangwa mwabalungami patuke nimo fume nimo seleniko amena Kristo bamo bali shibano kuti kusangwa kufintu fimo kunchende shimo kuti babembuka lelo batwadilira okuboko avoid chonse chire mitwala na mukubifya bumushiro ukufishapo bumushiro chiretendekela pamutima wenu tachiretendekela kukukonkelesha fye bambi nangu mukuyipatikisha fye lelo mutima ulefwaya bumushiro it's a matter of heart ekuti kuleka kwa mutima umutima mbale usushe fibi pantu shikulu ala fisusha umutima upati olubembu pantu shikulu ali lupata umutima ufulumuke kububi pantu shikulu apa tukako kububi ekumupashanya iyo holiness ale konkomesa muri Leviticus ilo society benya aba mushiro kwati ninego ekuti muri ubwo bwirolo apiribula timpashanyeni mu bwirolo bwa number 1 ekupata obubi no kutemwa ekisuma ekupatuka kufyako era no kubutukira kufyalungama muri lolu barikanshini twakonkeresha bwinolesa ile twachitecho pantu efyale tukonkomesha bumushiro kusanguluka 1 Thessalonians 4 verse 3 to 7 pabati pantulesa tatwitire kukukowela lelo kukuikale myoyo yasanguluka iya bumushiro ekutira our practical holiness it is God's will ekufwaya kwa kwalesa echipope cha kwalesa for us that we may be holy
nomba nga twalanda ti okupatuka kububi ebumushiro nishitatupwirizishe pantu Romans 12 verse 9 to 10 ile sosa muri context ya love. Bumushiro, it has everything to do with love. Bumushiro na holiness fyali ampa na bwino. Want it's the matter of icho watemwa na ngwicho ufwilio kutemwa necho ta ufwilio kutemwa nomba muri chichiputulwa batu bati okutemwa ikisuma kwikatirira kubusuma icho twala ikatirira kubusuma nicho natupato obubi elyo twatemwa obusuma nishi twashila kutikanshi ukusosa fyati mwila n'obwalwa elo mwaleka oku n'obwalwa tamwinshishishe mukupwiririka pantu elo mwaleka po chimwe chibi mwashala feta mule chitachimbi chipuseneko in place of icho mwaleka pali mwaisanga na kabiri mwawekera kuli filia fine fya kukale pantu mulifye ababula nangu chimo ichaku milengo okuba abapimpamo nomba kanshi lesa tatukanya fyefimo ala tusuminisha ko fimbi firungeme bumushiro kanshi kuleke fyabi pakupa tukakufyabi pa ero butukira kuku yabombe fisuma in place of ukupepa fuaka waleka fuaka sanga ko chimbi chwe chipingo chitasho kutecho abashira abafire bakomako ichwe chifure chaluka addiction yobe ipya ilo tuleposa ama addictions yamo na tuikate kuli yambi pakuti tuibafye idol na ngukusangwa fyababula akantu kako tukipinga busy na ngaka kutuikatilila satana kuti atuikata mulubola lumolu alubembu lero iyo kumaka yakwa Kristo twakakukako tuikala fye tuipamfyo kubomba pwefirungeme fimbi muchifulo cha ifye fibi ifyo ninshi twabomba bwino bumushiro kuleka point A pantu yaba evil elo waya pa point B pantu pali righteousness bumushiro kupato bubino kutemwe chisuma bumushiro kuleka okuchitefya bipano kwamba okuchitefirungeme ninshe kushila ninshi twashila in a practical sense ndeso sapali practical holiness. Eyo lesa akonkomeshe aba Hebrew mu Leviticus chapter 11 okutila efyo bende bwino mumushiro namba ilo nakabiri twasosa pali bumushiro ubwililo bwana mbatu apili bwili ati okupusanako beni aba mushiro pantundi wa mushiro nakabiri isiwili ya holiness lipibula ati okupusanako nangu okupatuka ko nangu kuibelako namba muri icho chikomo muri iyo point ekupibula ati lesa ilo bamulumbula mu Bible ati wa mushiro ninshi bapibula fyati ali pusanako ali ibelako takwa baba abangalesa takwali abali ngalesa takuli abali ngalesa takwa kabe abakapalana na lesa abakabe exactly fyonse fyo aba ero Bible ya sosa ati tukapalana na Yesu ngaisa taipiribula ati naifo tukaluka kwati ni Yesu exactly yo ipiribula fye okutila Yesu enakaba ni Yesu nemimonekele yako fye yabu Yesu yabulesa bwako buyibeleleko lelo ifwe okupalana na Yesu bapiribula ni mbela tukaba morally like Jesus kuti bumuntu bwamukati ukuwamishirwa nokufika kukupwiririka nokuba abashira mukufika po mukitunturu muri buri bucindami ubwalayirwa ifwe mu future ekuti ni moral likeness eyo basosapo te pamenso nango kukuba fyonse fye Yesu aba ifyo ninshi twaluka balesa nomba ukupalana na Yesu ukoko bale tweet elo basosa abati naba kwata ili subiro ili akuti akamoneka bakapalana nankwe ati balayishisha balayisangulula kuti apo papiribula ati kanshi uko kuisashira kwati ni Yesu uko kuisapwilika kwati ni Yesu takufwile kwaba fye chintu chakumwena kuntanshi kufwile kwatendeka today kufwile kwatendeka nombaline kuipamfya ko muri buno bwikashi ukubaba mushiro kwati ni leso wa Twitter ninjishiba bumushiro te chintu changwike lero chintu chifile chachitika na yambweke shepo bumushiro te chintu changwike okufikirisha lero chintu chifile chachitika mu muntu onse uole sabika poeshina lyako kuti mwana wakwe pantu na malembo pambyale konkomesa First Peter ena achitana emphasize ati ngaba nabachumfwila tubyaba mushiro ngefyere mbuli ya society tubyaba mushiro pantu wa Twitter wa mushiro kanshi it is a command mulefwaya mufulefe mwapatu kakulubembo pantu lesa wenu te mubembo chiko senangu chumfwike okushupa ipatikisheni kofye okubaba ashila day by day.
Nomba ndefuka tuloleshe pama reasons yatatu ayo tufile tuwabela aba mushilo, having spoken so much about being holy and what it means to be holy people and the holiness of God. I would also consider ayama reasons ale moneka muri Leviticus 11 verse 44 to 45. Reason number 1 ukololesa muri ililembo yakutilati we are to be holy because of who he is. Reason number 2, we are to be holy because of what he is. Reason number 3, we are to be holy because of what he has done for us. Ama reasons yatatu okutendeka neibalirilepo, we are to be holy because of who he is. Tulina okubaba mushiro pamulandu wafyo ena aba, pamulandu wa untu aba, who he is. Ekutira kumona muri yo verse lesa aisokolola nelishina aibabe na Israel panuma yakubakanye fyakulya fimoya asosa ati I am the Lord your God. Ekutira question yakutira ule sosa ayamafunde muri passage dinani, the answer is he is the Lord. Muchi Hebrew ishwiri lyapo Adonai, I am the Lord your God. Adonai Eloheikim, the Lord, a interest yandi. Because of who he is. Ni nani ule sosoyu? Ni shikulu. Nomba, chikankalo kuchitanoti ubupiribulo bwa iliyeshina ailumbula lesa. Mukatika kubapela ichipope cha kuishisha. Ati the Lord. Muchi Hebrew ati Adonai. Ichipiribulo ati master. Nangu head of everything and head over all. Kabili ichipiribulo kutila supreme. Someone who is supreme. Ichipiribulo kutila someone who is above all. Someone who is exalted and prominent in authority. Mwishibyo kutila ole sailumbula tinine shikulu, the Lord, master. Ekuti ale isokolo la fyo kuti aliba pamulu wa fyonse. Ni shikulu wa chintu chonse chitu obubumbo. Ekuti chonse chaba panshi ya governance na leadership yakwe. Society kanshi no kusosa kwakwe tekwa kupapata abantu nanguku balomba nanguku chita suggest ati bachiteko fimo lelo kwa kuchita command pakutila ena ni master ni the Lord at I am the Lord. Ekuti mwala baba mushiro pantu neule sosa na aliba pamulu wa fyonse kabiri na banensa mushaku konkomesha obubumbo okuchitecho na atemwa pantu I am the sovereign exalted supreme master of the entire universe. Elo kulingana na context itule sosa po alepiru la fiati ni master wa bena Israel kanshi icho alebeba balefuata balefuwa bakwele bakutika nokumfuila nokuchifikirisa nokuchibomba pantu ule sosa he is the Lord. Mwabika pesa lesa mumumone nshi lesa na mubumi bwenu chifulo nshi akwata behavior Yesu ilangirira fyefye twasenda lesa napo twamubika ifye twangasha imyo Yesu filangirira fyati twangasha lesa no kumwangusha no kumumona no kumusenda kwatinikaze nango wakuseka nankwe. May God help us ukuchinje fyo tumona lesa tumubike panchende yakwe, the place of mastery, the place of ownership, the place of supreme lordship ali bapamu lesa nishikulu mumwewe wenu mubike ni panchende yakwe iya kusumbuka no kusumbulwa ukusumbula lesa kwala monekela mukuba abatu tumecha lesosa elo twala tutumafye cha lesosa nga twaishibo ule ekisosa isyo ena abo kutinishikulu. Elo muri Isaiah 42 verse 8 aisokolola ati I am the Lord, that is my name. Apilwele fye kuti iliyeshina lya Adonai, the Lord, master, lishina lyakwe ekusosati position yakwe kabiri efyo aba pamulu wa fyonse kabiri afuire fye anakirwa bakateka bapano chalo tu abana bo abatiranga bafumye funde tu atutuma bonse tu amfuila ilo basata basosire pa kuchinja kwa currency ya Mzambia fyali chitike nomba abena Kristo bari bastabon kulile so achira bari bakateka bonse. May the Lord help us.
elyo kulolesa pali reason number 2 twalaba abamushiro iya number 1 yachibati because of who he is, elo number 2 because of what he is in terms of his nature pamulandu wafyo aba. Question yakutila pali reason number 2 abashani verse 44 to 45 ya Leviticus aisokolola ati benya abamushiro pantundi wa mushiro. Iyo reason it's enough ukutulengo kuba abamushiro muli previous explanation na pele pali holiness na tile ilo le sasasati benya abamushiro pantundi wa mushiro apilibwile fiati lengeleni mufyo naba nokukonkelesha ine nokubakwatini nebo in terms of bumushiro. Monen ilio asasati pantundi wa mushiro beni abamushiro apilibula fiati nga chakuti muli bantu bandi lekeni na abantu abashiri bandi abakunse bashininkishise echo kishinko kupitira mukumona imwe mwe batira muri bandi basangiye okuti ifyo muri nefyo ine naba muliko ka kupalana na mukwata kwefirera nga element yakwalesa ekutite kulumbuka fyo kuti bakwalesa lero gulesa tabumoneka muri imwe holiness taimoneka lesa ana kanaba pepa mapepo ana kanaba ishibo kushimikila lelo ifyo bashimikila nefyo bapepa tafimoneka muri character yabo apapantu aleso safyo kutila lekeni bumushiro bwakwalesa bwambukileko nabetu abantu bakwe mu New Testament kuli kweshwiri abwana bwakwalesa elongani Ephesians 5 verse 1 ile sosa ati ngaba nabate mwikwana lesa benya bapashanya lesa be imitators of God as his dearly loved children. Ekuti teku sosa fiatu na fiolo kuli bakampanda na nguninko shama katawaba pala ekuti kupala na lesa papantu kumukonkelesha ngatabembuka ipata ulubembu na ifwe tube kwati nishifwe abapa tukakufyo apa tukako emo alelosha atipantundi wa mushiro lesa wa mushiro echipiribula ati nimbela yakwe it is nature it is character efyo aba emibele yakwe teti tufumye bumushiro muri lesa elo lesa shale ni lesa ekuti bumushiro buli pafile panga leso kubalesa nangu buli mufisokolola ifyo ena aba ngalesa lesa wa mushiro elo. Our practical holiness should characterize us as God's children and not simply our mere verbal proclamation or affirmations or ama claims ya pakanwafya nangu ama religious activities iyo mkwae tulange imibele ya kupatuka kulubembu ulukutalo wako alese chabula ndalelo let me tarry here na lukowela luiswilemo abena Kristu abachita enjoy ukubembuka muchifulo chako chita enjoy the goodness and the holiness of the Lord basamba mumembu muchifulo chakuba mubulungami bwako alesa muchifulo chakusamba mumalembo kuku yabomba noku yafikirisha but they wallow mulubembu day in day out umuntu bwalwa mumweo wakwe ubulale pamubili wakwe akasitakambya inyana maboko aleshinshimuna ukwabula okuchinja change no kwaluko wa mushiro because the scripture says so be holy because he is holy. Icho echipope chifule cha konkwa reason number 2 ilifye yako manina bwino yafikapo ukutweba ati bantu wa mushiro abakwalesa lero bakwalesa fe pakano nokusamu n'enyimbo sha kuchechi n'amapepo ayatali n'amashu yali chinja ali koma bantu bala pepa ya kupata lero somo nefyo benda mwabemembu mufyo basosa fisha sanguluka ifisha batishiwa baba bakoela mwitontonkanyo shishikuru watu wafo kusangulula emyoyo Yesu. 2 Corinthians 7 verse 1 palembwa ati apo twalaiwa ififiri mu chapter 6 ifya kuti akatuchita confirm ngaba kwe mchine ilyo twaisangulula n'okufuma mu ibumba lya kukowela n'abakowela ati kanshi let us purify ourselves from anything that contaminates body and spirit and let us perfect holiness through the fear of God. Okutina lesa kwala monekera mukupatuka kububi n'okupatuka kububi bumushiro ebo lesa letu konkomesho kuti tumukonkeleshemo ukuba abashira kwati nilesa
The reason number 3 ile moneka apapantu verse 45 of Leviticus chapter 11 yakutilati because of what he has done. We are to be holy because of what God has done for us. Question: what has the Lord done for us? Now okuwekela kuli passage ine the original explanation ile moneka pali apantu since ba evere bale sosapo. So question yakutilati finishile sa chitile ama Hebrews if you feel fyava a reason enough to stay or to live holy lives moment so yakwe. Verse 45 palembelo kutila I am the Lord your God who brought you up out of the land of Egypt to be your God, therefore be holy. Ekutena na connection ya mfuika ekutikanshi obobulondolozi bwa pilibulati lese fyabombela bena Israel fyakutilati abapokolwele mu busha okoko bapokolola kwa mu busha mu Egypt kule chita date back kumyaka ingi pano mapalya ilo baikele mu slavery mu bondage kuli Pharaoh dombalesa graciously abapokolwele mu busha and miraculously nokubapisha mu matololo na muli babemba kutikanshi alepirula fyati na alimipokolola na alimilubula. I have saved you, I have redeemed you, you are my people, I rescued you from the hand of the enemy. Therefore the least that the Hebrews can do for God as a means to say thank you for saving us, as a means to say thank you for rescuing us from the hand of the enemy, thank you for redeeming us, Jehovah. The only way they can say, or the only way they can express their enormous gratitude is by living holy lives. Nkulingana no bubulondoloshi ekuti fefe balata syafyelesa kupitira mukuikala efyalefu abeka nene fyalefu abeka lekuikala bamushiro nomba muri bobulondoloshi kyapiribula kuli fwe balelo na ifwe bene Ephesians 2 ati twalikale imbulalesa twalikale bambi nomba mumulopa wakwa Yesu we are the redeemed people abapokololwa kubusha bwa lubembo abakakulwa kumaka ya kwa Satana tuli bantungwa abakakwirwa kulilesa ababa are saved by grace nalesa. Ekutira the least we can do is to live for him. Na ukokusosa kwa ba supported the Romans chapter 12 verse 1 apalembelwe ama lembo ale mfuikanga answer kuli question ya kutilati mu chapter 11. How should the justified people, those that are justified by faith, how can they respond in their daily practical lives? Neferwalatita respond is by personally consecrating themselves or alemba verse 1 kutilati ndemi papa atakuyishishine in view of these mercies isami kusushe shinkumbu apo mwali kusuka the only way isyo mwalata shishamulesa kutusukiro ya miretera mumweo wenu is by offering your lives nombo originally your bodies ngama lambo ya mweo nombelo basta mention ati holy and pleasing to God ekutila fye bale pilibula fimo pene fyonso sele inshira fye twalata shishamu nesati mwabombeni pakutupususha mwabombeni pakutupela access to the throne room mwabombeni pakutuchita abantu benu mwabombeni pakutuchita amakoheas with Christ mwelesa mwabombeni pakutuchita abana benu ababula okutwishika mumupashiwa adoption umotwitira imwo kuti abatata nombo kumutetsa pali ubupalo bonso bwabo mupashibwa kulefi twala mutachisafyo kupitira mukupera emyoyo Yesu kuli ena bulirambo bwakupatuka kulubembu nokukana omubiri n'ekisalo n'ebyabuntunse n'okuyipalamika kubulungami okuikala practically holy enshira tetwala eberamu lesa ati twatotera pakutupusisha lesa telefoma thank you apakano alefu ama actions ayasuma alefu efichitwa ifyasanguluka ili atulengera atulolesha n'emitima n'amatontonkanyo elo amona mu okusanguluka kwa Kristo kulekita shine mu mitima Yesu mu myoyo Yesu chala amusekesha ala akisenda ati nshituleta shefyo atubombele pantu pamfuika ati nakubafye nine nami pokolwele mu Egypt mu busha echo benifyo ndemye bokuba kanshalebe bafyati na alichitire fikulu. Now the least you can do for me is to obey my commandment, stating okutilati mube aba mushilo. Amen.